Ćao svima, sada kratko pokažemo gdje setiramo agenti, odnosno to je podešivanje, ovo je polje agenti. Tu su nama sve agente koje rade u sistem u imena agencije. Sistem veže njih preko mail. Kada dodamo novi agent, to je vrlo jednostavno, idemo novi agent, radimo ime, prezime, mail. Nakon što sistem šalje mail gdje agent može da postavi svoj password, možemo da aktiviramo i deaktiviramo agentu. Kada deaktiviramo, on više nema pristup, a kada aktiviramo, opet ima pristup u sistem i možemo da podesimo mnogo permisije šta tačno on može da vidi. Možemo da podelimo agente koji mogu da rade sve podešivanje agencija, smještaj i ponude, da gledaju statistike, da gledaju financije, da rade rezervacije, imamo zasebne permisije za backup, radenje autobus, zasebne permisije za otkazivanje rezervacije ili promjena na popust tokom prodaja i tako dalje. Tako da sve to se radi tu, a nakon to možemo da vidimo i u agenti log, ukoliko želimo da imamo neka istorija na ko šta je uradio, na nivo što nije booking, to se radi tu i možemo da filtriramo po agenat ili po datum kada se te stvari desili. To je to ukratko, hvala vam.